Ja sam Vesna Maksimović, rođena u Kragujevcu i živim i radim u Kragujevcu. Slikanjem na svili se bavimo 2014. godine. Splet okolnosti je doveo do toga da se ja nađem na jednoj radionici u Centru za samostalan život osoba sa invaliditetom, čiji sam i ja član, tako da taj prvi dodir sa svilom ostavio dubok utisak na mene i negde je moj život okrenuo u smeru u kome se ja danas krećem. Svila je živ materijal, slobodan materijal i ja najčešće radim od početka, od bele svile, raznim tehnikama, radim svim poznatim tehnikama, od batik tehnike koja podrazumeva rad sa voskom, od certi tehnike, od akvarela, znači ne postoji tehnika koju ne radim. Najčešće radim ešarpe na tankoj ponge svili, ali radim i na mulberi svili, kimona, bluze, posteljine, znači ne postoji ono što ne mogu da oslikam, a da je prirodan materijal u pitanju. A u zavisnosti od tehnike kojom se radi, od veličine komada, nekada ešarpu možete završiti za 2 sata, naravno uzimajući u obzir iskustvo koje je neophodno za to, a nekada su potrebni dani da se dođe do cilja i da to dobije jedan konačan oblik. Naime, konture motiva koji želite da oslikate povlače se voskom i on se vrlo brzo osuši, a zatim se radi bojama na biljnoj bazi koje su u stanju kao što je voda, tečne. One se nanose između tog kontura koji sprečava dalje razlivanje boje, a nakon celokupnog završenog procesa oslikavanja vosak se skida na visokoj temperaturi, odnosno pegom. Neko bi rekao da je ovo stari zanat, ali ja bih rekao da je ovo ipak umetnost, bar ja tako pristupam tome što ja radim.